Тажар бутун каян республикага тыгынча 969 сыллаха турабыт оғылар. Республика юдуна бары. Кыртыганнар эти ышкап купиялан бедилер. Оғыларға аңан ышкабылар бедилер. Онна да кинелер таңстарын, хәкәйдерин булмактактар. Ышкап купияден угон бай ышкабы. Онтуп бутун да бу таңары бут жебдер кироксан. Онтуп бутун да угуя күтәбит. Таңоксары бут. От эбилимден ханым көнне şey болду. Оннан ари херем камырда урукунар болны билди барда. Оны оғымны болар болду. Урук постоянно хып болвакпын билген өксүн обран тилбин. Ыалағата Петр олаттарынан желерін ақылатын бүгінні уларытан, тәллейтен қоттаран тұрар месетін тегерен саңаттан тұтыннулар. Білеген аны күлелерін сетерелері қалла. Тәллей ақылатын баты қаяр барағыландыр. Олға дейін. Ақылатын қаны тәлеш мағыл қарағын тұру. Баты олар тұмыд. Күні делер құлдынан жебетін бұларын өт. Қалдан тұмды енір. Тутуга кралын лоханнын бары турунан иелері ыян керден үле үйөгер сылжалар. Бу телевидениенин күйга кранын биги кайдакты оголуктак бутун. Жон эле караганан көрө билен бу жакты биги кайдакты оголуктар бутун билдактырады. Эрде бастамына тарган болгона бу телевидениенин көрөндөр элбак багы кегемлөһөн элбакы хана лестен күскеме боланнар бу биге хана жето тонну бут анан бу телевиденияларга болара тура беланикадан агадалемете оны курудум нагына бугудук жонга күскеме болан кеңейге катахара турар гытыга отон курук көрөбүт бие хакайден хонунлары көтөппөп кинелери ыдылары көтөппөп көрөбүт анан бу күйөк экранга такканбыт өссө урдук жан көмөдө бияға дағын көскіме өйебіл болды. Алты ол бұйылғы үйрақчылығар кем осколаға кем хуяңы баран тәрілтенен қачылынылар. Күрі ол жылуыр бейрін ағын күн айы сайындан әбілден ихер. Онын жек әрген олыға сыя бая онын булан, анағаяқ қонуғынан саңылы тұтылы бұд желергер кейректірі. Хәбілеттен Василина Федотова, Александра Григорьева. Дәте күрдік Васильевтер жек әргенге лық долгүйдің бәліні. Наға долгүйдің олақ дәрі. Анна Васильева барақсан бұл сайын көрір бітер білен тұрын аридағаны қадері сәнеті хуқ күрдік әті білеген еті саңырыртың әреттен сүргеті қайдақтақ күрдік әті ғолі бітін көрім кеге олы сүйер, оны кәджік уедігер, долгүйер. Оны қадәрі мәнік есте тұрарымын ханабар хеп, бігі білбет бітінен атын жоңғы қайдағара үтіе жылынан, үтіе санағынан жәйер әбіп бітчен бігі қайдареккен тұтта ехетті бет. Оныттан Ганна Петр Васильевтарға бігі хеқа өсі түгіл. Бұл саңа жені жендетен оғылыр күтін ийтен үйреттерен бұл өсі кен әйге қата харық құттырдағы жәйеқа тұндар обені оны сетихілері бағарауды. Onun күнді дауттырыттың бігі бұл күрдігі акция бұд салғанан барар. Аны бұйыл күйі сәтті 15 сылынан бігі бұл компания бары үләйттері, арачы болын, телевидение болын, техническая дирекция болын, сонынлар болын. Олаттар бары мұстан аттыларғар кіргіттары ұлан. Бұл акцияға бардығар күттіғандар, оныты бұл күджік тағаны күйі әтті 15 сылығар бігі қаяндағаны көмматары жоңы дем бұл батақ бетерәнлер бітігер, састақ жонлар бұтылғар, бігі көрәчілер бітігер көмілер сылақ, қаңылас ұлуғын жөккен, бастағы жөкпен нәхелегер тақсан бігі олатар бұджа мас қайтан күндалан, наға чүйдік отын ұғылдар кейнері ити үттәқ чайынан, арылақ алажынан, күнділен, олы сүчігей тылларынан әтен атар бұттара. Оннук бастығы жөппен олықты оқтыра, бұл күрдік оттон күн бүйінге дері мағанан оттон олыр-олыр, онын бұл сәрі бетерәнлері, тыл бетерәнлері білен тұрар тәхеді оғылырдақ сенедәқ болтарын ехен бұл мандық көметтен олығын үйербіттірі астын бұттыра. Онын Мария Павлова білімне әбет материалығар оны көрімбет ағын. Саха көрдөрөр ихтиннер компания телевидениетін үліхеттері тегін бұспаққа өтуе жала акцияларын сыллада тәрейер үгістәқпіт. Ол күрдік редактордар, корреспонденттар, режиссердар, техниктар, хоппардар бұхас қаңалас жөппенігер асты каянға тұрына хүлжібіттақпыт. Сибехе салғыннан тына тария ұтық кіржағысқа көмі акциятын тәрейен маз қайтан кәлбеппіт. О, дебәтті вайы. Сибехе салғынға. Мас қайтар
Sağa üçügey soğuk. Dehke bu bugün Sahada Sınavı Kötülüğün kampanya efinde bir direksiyonun hayal balağı 10 iskeler balağı Kağal soluğun tiyeceğin her kalamet. Ülelik hamsayı da bu Kırcağızlarga kamerahan Kart tahallar, kırgata kart gördüler. Maskayı da bu Тоғын bir саста қаңалас жөппенін ытык кыржағаға Иван Тихонович Мушников үлі тыл бетерәне, сағын тұқары төрәбіт жөппенігер оларан, ағыс оғыны атағар тұруран нехилек сайдыдығар үгіз қылатын келлер біткехі болар. Уахан бағыға жәкәрәк көмірі масма қайып күті. Көшпі күтері бар бұл. Оны бұл ұлым бар. Kırırdaklarıttan yevinen söhületiger erillen bu sınyalanğa takıktırarlı söhüge üllen kamdan kelbit kırjağıstar. Yevit ona yoğun bu soğuk bu da ühüssüla. Ağıt bu yıl aksınıga toğuman bir sahan tol bu da. Toğuman bir dağ derebine hamay kırjağa. Kırırdak fidden bihine üleğe takayan. Derebine canı olup bıhıtından tığ kehitiger tığ oğuta tuğukka varata ge tuğutugar üle kamnas vallahi. Beye bitiger xarıstabıllaqtık sığınıqıq. Üte hana üksü turdun. Bu vurduk saldığında hıccan, jonga kömülühön üte hananı batı herbitkeri hegini ömür oldu. Жайди курдук бу саз биһиги уолаттар быт тахсан бу нехелекке тахсандар төсөрдөгө чөйдүк көмөй терек болон келбиттерин туунан төн сюжети кылгасты көрөн ахардыбыт. Онтон серигер хеджер олох хагыны билигин даганы келди. Сөп, онтон же биһиги берилер битигер сүрдөгө чүгей онна Джон самай бихирен көрбүдекка сөп ты ычатын бары дагана сөбүлен көрбү болуктакыт биһиги бу бери нөңгө арас республика бары улустаргар нехелектеригер ыгыллан сытар сирдерге тиген ычат үлетин камнахын же туунан жарыктанар эбити кини бейтин жылатын төһө кайдак сайыннарын туунан көрөммүт сүрдөгөн женси хойбуппут даганы онуттон кинерге сөп бейлерге салгы самут бериге арас акцияларга кытыннар буппат оны бу жондар бедери мекыттыптыр жол курду ким тор тоңорор ким сыр оңорор өсө усалдан биге сылгыт кыз катакса жыбыппыт өсө тахына нин оңороллор махана оңорор жайдак Билен турар көрөн бу тесиргер улуктак эдер жонордук жолан бу манны курдук элелилер камдылар биткен сеттерин ол санатта салайтырындар олус колубур ылан билеген үлели камны хеджабыт дейп жон эме баалар бияхати WhatsApp хориялар битин WhatsApp хорияларын көрдүк бүтүнө ону эттак битин ха беребит. Оттон бүгүн бияха кырдык өтөн келди. Ол курдук бу бириге көстөн бейлере ме салгы эннике сайдыларыгар олугу урбута диен кен тутта этелерин истекка олус үчүгей ол курдук усалдын улуттан аяны төмсү онна таттылуттан мороженое оңорор ытчат Петр Белолипский. Onun Pетр Белолипский гадетин эме билген көрүнөт. Күнүнен усалдан улугун оғук сатар түүлэх нехилеген эхинен түүлэхтәгы народ айымнытын жетин эхинен өлелер аяна кыргыттар төмсүүлерин атыттан ити истиң әгәрдә. Биги булырын аксыны 18 күнүгер ты ыччата диен бериге оғуллугуппут. Бу маннык берилер баллара олы сүшүгей диханыбыт, онна кихи элбагы билер даганы, көрөр даганы, оны жоңга колобур болбуп болуа диен эрелләхпит. Сака телевидениятын үблөйнен ититик истиндик агадделен тураммыт. Инникитин даганы бу курдук кәрәхсәтер интерехиней берилери тахара тураргытыгар багарабыт. Өссө төгүл ити истиң агадде. Баргытыгар үтө күн болуктун. Маннык ырас чагыл күнгө эгидни телевидениеле хеттерин италияк барахандыгытан үс сүрөкбеттен агадделибин. Онна багыремета эйга бу устук кемге толууру, жылууру. Курудун маннык корсун кодот санаалаах эннеки күнгө сылжар позитивный сергек болор гытыгар.
Тыолор Джон үлетин камнаһын, ким тугу сатыырын, саңан айтбытын, тугу олоққа үләға киллербитин көрдүрөгүт олоо үшүве. Билигин, биллерин курдук үлә камнаска, жогус бизнеска, чепчиките соқ кемнер келен тураллар. Ол да боллар, тыы чататаа олор бокка үлели камсана сатыйбыт. Холобор бумин маружунай оңорутунан жаргым салгы бара турар. Гыммытнан үйтінен оңоллар аз болан камагатык хатыйга барар. Жиңер ис санаам диен, иннеки булааным диен, сделанный Якутии дейби курдук проектка кыттан салгы сайдынарыхта атым чоол сен бир бу моголлору астакпына толу диен, олоқы келлерем диен бигер әлләхбин. Тыасырын ытчатыгар бага санаам диен, жулурдах болун, мәйдер кыгалгалар баалар диен санаагатын төһөримен, ханнык багар түйүләк тасылак кемне ыра санаагатын олоққа келлерер тоогар индигит деки карса соқ кардылаанин. Барыта бэбиттен тутуктар боллаа. Саға өз төки хита кытаанах, бага санаагат барыта тоолун кытаатын. Кырдык үстә хати болла. Эти курдыкты чата олоқтоқтыр хантан чагайын турбакка, маны курдык бәйләре тоққық барыдан үлелә камдан ден этини гытты бихисе билһәбит, онда каз бидди биһиге көрәчү битен инни курдык үстә ханалак болаңгыт, гырхаттары чагай гырхаттардан чагай бакка инни бит текерләхтә кырдык битер багыр. Эти курдук биһиге Усалдантан Марьевна Курова, оны тататтан Петр Белолюбскай агардаларын ихиттебит, биһиге хияка өсө төгөл мактанабыт, оны кыжык таганы эхиге аян тахараргыт, бу биһиге жамтугар серкебитигер үйрөнү көтүүнү онуттан билен турар туханы агалдын. Билеген бу биһиге студия павильон гортурабыт, бу бир улахан студия бутыттан жа араз бири бар татагастар. Манна марафоннар бутта боллар, акциялар бутта боллар, биттен бирилер битте боллар. Аны үнкүле бір якка бу студия бутыгерем элбак кихелен булырын батчаларга үнкүлү хеджеркемдерде. Онтон билеген биллер жыландан онтон билен тура биһиге манна элбак кихини кайым муспапут, онтон булырынгыны же актан санан ахы кабыллага же жакас кихикелерете биһиге кайсетте ансамбл келерете барда онну кихилер, онну өсө кинлер ылжаатчылары келелер, жюрилар бар боллар жүлдүрсүбей, оннотон билен турар үлехеттер балдар булага бейте барда опсой сүстен сүсче кихи болар эте, онтон билен тура бу студияга биһиге Олегтин онна билен турар оператордар бут эре баллар. Биһиге тона Казбиди көрәчү тухунан билен турар биһиге толкуйду бут кенени хонунунан эре болбакка нар бу тугары толкуйдата хаҗар болбакка биһиге киндере месыня тыйкпытын багарабыт. Нар биһиге катары өрүбүләргә үтәкче еһе тебистәнгә үнкүләһән, тебистәнгә ыллаһан җавыл курдук үнкүлә проегы булырын сагалан Михаил Сергеев идеятынан сүрдә хәлбәх кихекелен бу манна кыттыбыта билген бу актан санан аһарга агаяк түгеннәр бу хияка көстө тураллар. Ол курдук бу кыйлактыр үнкүлү хиҗаллар. Дәрә кимнәр кыйлак булып терелүнә. Кыйлактар үнкүлү хиҗалар киндер Жукускайдагы пенсионный фонда ихнән терелли бит, үнкү ансамбла кыяннар онтон билен тура биһиге бастың онна главный бириспитен сүйен ылбыттара. Маны таханан билен турар бастыгы кисмесләр җеннәр таксыбыттара. Бил өйдүрүңдү онногор бу баччаларга булайды. Муз туран эрдагана мугу саты торанжа. Теңгелтен калбиттара. Онны курдук бернилер кыттачылар бар. Онногор бүлү улуугар самай ыраксытар үгүләттен келәҗибтер. Күләттен келәҗибтер. Бу өрүһү эме саты тораннар онотон билен турар бу бәйләрен сөбүлүр жарыктарын жоңга сергега көрдөрөр сыллах. Оттон бу пенсионный фонда сахасырындагы салатын үлехеттері бу халан көрінбәлері анал иделях мүкөхіт болбатақтар. Бары атын әйгеға салаға үлехет специалист бұхын өлелі хеджаржан манны күрдік үшігедік үнкілән көрәтші бары бігері білін олан жүллүр сүбені сүйен етлек келер көттарын тұтан бұл кайылақ бұл бұттыра. Онна оттон кенелер кайылақ болын баран бігі өріқпүтігін кайылақ бұд биристерин Нелер bu kömöge nadiyar birge ülelер bir idelakterigер bu kaçından kömölerin bir bittire. Olus verdiler, ona inike kınattır. Onun kelleri Tana kaygallar sol bu manna bihigi bu burayı terigen bu übe kaçılı emet tohannak ki hakati biditten südaganjen verebit. Atan bilgin bihigi kaylaklar butun kadarı. Связке Skype'nın taksıqan kendileri tüblihinleri bit okurduk ya Alexey Yakovlev Россия Пенсияга фондатын Саха Республика Терхалатын информация көміскелер
үлелек болутун отделын сүрүнүр специалиха. Эльза Посельская, бу салаятчы бұғытнулелер, онна Россия пенсияға пондатын Саха Республикатер салатын социальный төлібірдерге отдел клабный специалихинулелер. Оны че үнкі ансамблын салаятчыта. Анна Куприянова, Россия пенсияға пондатын Саха Республикатер халатын персонифицированный учет, онна страхователері күтті үлі отделын сүрүнүр специалихан. Өтөй кехенен? Өтөй кехенен. Ажа, бұлырын батшаларға үнкі бити баға долгуяқа хыджабыт кемнергет, бұйыл бұ кубаға тұтан оларыргыт олы сүшігей, жа Эльзаттан сағылыққа. Эльза бұ бірайекка күттігіт тұғынан бағалысты әтіңері. Қайдақ бұғылақ бірайекка күтіннан күттан қайды бұтте хана ала қылырмады? Үтеке сақтыра. Тұпы бірайеге мен WhatsApp-дан сообщение тұппыт коллега бұтта. Мұнда условиясын ағам барақын Түрдәк интернетте биһиги интербидер как раз басат дем. Мында көйхән демен тәхтәгә бар әйтеп, атын бастан әйтүчә файкаларга һәм фан доктор юрәктә хәтчеләр профессиональ күтер келәхтәре аны биһикләргә тәннәсбәт бит индиан баллар әйтә. Аны тәсин бер фаланан көрүхәен биһиги даган күләпет уже бәһис сыла булды. Тун баһан тәкъдим Республика жануар тақсан көддөрү хайын бейбитин демит тылларын ылынамыт омоча билеспиттере Алексей баргын де? Барбын, Алексей, бұл басантырынтын әркей бұғытынан үнкүйге хайджарғы қолуырайын бәң қайдақ ғыналығыны, қайдаға бітей, манның үләні тағырттан үнкүйлерге? Тон орут үнкүнүн ен улхандык жагыттамат этим бу пенсионнуга келен барамын жа үнкүнүр болбутум. Тон тохогос эбит интересне же ханаутум мен. Так. Бе сага жанрга темин бир сагын. Атача билген үнкүлү жагатты жарыктан агатта. Скайпынан да, Zoom'дан. Билген со пандемия болгон алдарабыт. Ата жагатер кырдык биле камсанылары умнубак курдугара жарыктан аргып болу диханыбын. жарыктан алып. Булачы. Атын Эльза бәңен әме специалист өйкен дете пенсионный фондаға. Ванна қайдақ үнкі халаячыты болын қалдың? Мен 2-10 үсілі ақыл әлі келбедім. Ванна әдәр үтчатай қайдақ түмеуққа хөбей ден сылттан, солықтан. Үнкі ансамблын ерерге сорын бұтым. Ана граф жақыттен іштәді едім. Мишар ансамбл сағалан бер онда үйренбеден бірері ғыл Аккоюмов Александр Ильичка. Онаны тоқтан қалбытып, ол мечтабын толора дария деп көрдік. Молодец, нахачигейже. Эти Анна білген кубагы тұтаныр оған де? Көрдірері кубак бұтын. Мен қамасты үйренмені көрдірі оғыт табында. Жар Анна. Же кубак бұк қылыбачан тұра. Наха чөндік кістер. Олық әлбәқ Анна, бұстан қалбытта. Anna bargın da? Barbın. Hacı Anna. Bahalısta kapsara. Bu hegi bir isketin daha çok ettik bu beyaz biri delaketiger köme bıhıtından bir bitebik gitti. İçi hana kanta kahan kalbitey. Ata bu bir tükün ülli yaptıkına bu bihi büyük ensemble bu tarihte Instagram üzerinden WhatsApp grubu ensemble bu keniger aray abiyliği bu da bu Ünküle proyekka zaявка хумия жалларга. Бара биге каян баран тимсан баран кепсетан баран кепте кадем болбута онун бу бастыкы тур аслыпытын кенне буллана эребил келбите бияка. Арай кайдакпытна биге бу bir ispiten kanna tabuda igen. Ona bari tümsen emiye kepseten baran bir biharınıga kalbipet. Bihi bu ünkümü teriyatçı bitiger, kollega bitiger, Eliza kapitana Pasilskaya gadyen teriyatçı bitigen bolbuta. Наха чөйде. Олох эрел хананнан бөле бастан хачыбыта ханын өтө ден толкуйда букет эмен нашы. Жабанна Эльза. Эдехин багарабын. Жара. Улханлык бакталабын бәйәм коллегалар бар. Ванна Саха Республикадан лохтактырыр, меха күскеме болбут. Намолуһун олохтактырыр, чолан үедейин нехелектерин олохтактырыр, төрәбит нехелеген берох мустах олохтактырыр. Жок бар карарыстар бар, одноклассниктар бар. Меха самый рахан кемер күскеме болбут жамар улахан бакталбын тердебин. Бу хамы долготула бере меха как раз биге
коллегалар бу ажахай шуй проектка кыйбыттарга наха үйөрбүтүм, наха долгуйбутум. Оннан перестерин неха аламдар торжественно туттар буттара. Онна олох вообще сохоян өлөс битим деп көрдүк. Үйөрүм олох наха үйөрбүтүм. Наха чүге халох сохучу түген болбут эбит. Оттон Сохот. ол көмө билен тураты яха көмө терек баа боллага же. Интернет бер терек көмө баа боллага же. Онна Изабелла Егоровна мактабын тердик багарабын хашой проект теребиттерге. Вот бу элбетен эме бу проект сайда турдун, келен кытта турдуннар, элбек кыйлах ансамблдар тагыстыннар. Туак бары шугайы үлатер камнаскытер сетебиби демен бар эмете. Сөп олус үчүгей эзе онутун хияка билен турар доробиянны онылық қамдағаны туқтағаны қуаған болбатын, өрі үйері көті хәджен онытын бұл үнкүйіттер дағаны әхеге сатыры бұл барыта бітуеға әме ұлық бұд үнкүлік бұд, бары тәңге бірге болық бұд. Алын үнкүйіттерге мен мақтал дейққа, оны өші дағаны әте білеген тәхедістің дистанционалардар бұд, үнкүйітін бірағымаң дейққа. Мақталы бұд, Анна Алексей Эльза. Кенді көрәшілербі білеген бігеге қылғас тоқтабылға барық бұд, ол кәнеттен бігеге білеген ұттын бары Жокускай бұд бір самай кырғабай сире бұл телевидение ғышқата дем болар. Ете жаңанатыр на телевидение бігеге ғышқым күрдігі деребет, ете білден тұрар тұспа тереліпті етінділелер қамныр, ол үләйті қамнаған онда ғышқы ота қайда құмайыры. Оны көрек бүт. Оны қылғасы тоқтан аяққа. Өсі түгілі үтей кейінен күнді көрі өтчілер бейт әхеге бүгінгі бейхеге бірағынықтағы эфир бітін көрі оларағыт бүгін алтынне ақсыз күнігер сақа телевидениеде түрі бүт күні бүйін сәтті сағын толла. Алтын көді көрәтшілер бет кірдік бейхін сәтті ден бұл жоғын сас ден білі технада бейхін сәтті хастақ кеге әтергеділі кеге олағар чигник, атағар чигник тербет кеге онны білен тұраттан мударай мындыр толкуйдақ кеге болар бұла. Жанан кірдік бейхеге телевидение бет білеген бұл тәхі дағаны олық балысқанлық сайдыйтын кемегер кені бір сүннен тұта хеджар ол білен тұры бейхеге түребет тұлбытын сайынлары кескелер кәнчәрі чыпытығар терді. Онын бұл телевидение бір сүрін сұрығы болар. Оттан телевидение бит вышката білен тұрар отчоттан батчаға дері бейге олық біле символ бұт болар бұлай. Оннық қаз берді бұманнық туғыры ұлақан тәрәхіндерге, ұлақан туғыры даталарға, бірағынықтарға кені наға чүгейдік олық Тыган кәлләғана күчік тағаны кеге саналын, өйтін саналын, қайдағары дұғалын чепчәйіпке етені күчік тағаны бігеға туғыры солталақ күн әбіттен кеге өйгер санатығар қалар. Онын білеген бігеге бір дәлі әқпет Катерина Винокурова бұл терілті ехеттен көрдеріуға, онына бұл бұшқа уақытта қайдақ ұлмайарын көрдеріуға. Онын тылы кене қабыребет. Катерина, еқа тылы беребет. Добрый вечер, дорогие телезрители, с праздником, с Днем Якутского телевидения. Приветствую, Алена, Олег. Мы сейчас находимся на территории РТРС, буквально под самым высоким сооружением на нашей вечной мерзлоте, под нашей известной всем телевизионной башней. Сегодня о предприятии РТРС более подробно и о башне самой мы, конечно, будем разговаривать с Николаевым
Данилом Анатольевичем, начальником цеха Якутск. Данил, добрый вечер, с праздником. Приветствую, Катерина, вас также с праздником. Спасибо. Но расскажите нам о вашей работе, да? В чем она заключается? Да, разрешите представить наше предприятие. Наше предприятие называется радио-телевизионный передающий центр Республики Саха-Якутия. Мы являемся филиалом российской телерадиосети РТРС, сокращенно, как вы можете видеть на касках, аббревиатуру нашу. Вот, мы являемся основным оператором на территории республики цифрового эфирного телерадиовещания. Вот, мы являемся также крупнейшим филиалом на сети РТРС и самым наиболее труднодоступным в плане инфраструктуры, да, ну, с учетом специфики нашей республики. Вот. Хочется отметить, что сегодня вот в конце нашего разговора мы станем свидетелями о том, именно того зрелища, которое случается не так часто, не каждый день, да, у нас в городе, а именно зажжение башни у нас случится, да? Да, сегодня непременно мы включим в честь Дня якутского телевидения подсветку. В целом мы стараемся не пропускать любые празднества, происходящие как и в целом по России, Якутии. Так что да, сегодня мы ее включим. А башня включается только по праздникам? Нет, мы ее включаем в весенние, летние и осенние периоды. Мы ее включаем с пятницы по воскресенье, в вечернее время, разумеется. А вот именно о ее оформлении, да, если говорить, когда вот она загорелась, чья это была инициатива, как это было? Да, инициатива нашего предприятия. Решили сделать вот такой вот подарок городу и его жителям. Подсветку мы запустили, архитектурно-художественную подсветку мы запустили 15 марта 2018 года. Вот, и с тех пор наша башня стала центром притяжения, да, является имиджевым таким моментом, который привлекает внимание. В целом радует глаз граждан. Давайте пойдем вот в самое сердце, да, где как раз-таки включается башня, и включим ее в конце концов. Как это все происходит, покажем, да? Да. Что у нас там происходит? Там сидит определенный человек, который включает. Сейчас мы пройдем с вами в аппаратный зал станции Якутск. Так. Пожалуйста, проходите. Да. Собственно, аппаратный зал станции Якутск. Здесь у нас находится наша смена. Смена является круглосуточной. Она дежурит 24/7, отслеживает работу наших удаленных станций. К слову, наших станций в Якутии это 211. Охват, как я уже говорил, 95%. Вещаем первый, второй мультиплекс. Да, здесь у нас находится оборудование технологическое, передатчики на город, 2 5-киловаттных передатчика, 1 резервный передатчик, также номиналом 5 киловатт. Вещаем на город и пригород города Якутска, в том числе Нижний Бестяк за рекой. Ну и главное, ради чего мы собрались. Давайте уже сделаем это, да? Давайте я вам покажу. Момент включения. Так, внимание. Подсветка у нас запускается с помощью программы. Здесь мы включаем сценарий проигрывания. Так. Собственно, все. Можем идти смотреть. Так, внимание, выходим на улицу. Очень такой волнительный момент, скажем так. Прям вот так и хочется сказать, как на Новый год. Раз, два, три. Давайте. Башня горит, да? Давайте вместе с вами, Катерина, посчитаем. Раз, два, три! Ура! С праздником! Красота! Всех с праздником поздравляем!
Всего самого нам прекрасного, творческих идей. Спасибо всем телезрителям, что смотрят нас ежедневно. Всех с праздником. Браханнигынан агарды кырдык көрүңөрө бу телевидение күнүгер анан бүгүн бу курдук биһиге башнебут умайда. Күнү доктор. Нахачыдык хадер олак саңа жыл ханам келдимде. Телевидение бейин сетте сахан толлан. Билеген кылгас токтолго барыкка, онтон биһиге акциялар бутыгар кыттыбы жон эме таксастар биһини беги бул. Жайди курдук күндү көрәчүлөр бит биһиги саха телевидениеде төрөбүк күнүгөр би хон сетте сахын толарыгар бу сүрдәгә чүгәй терген отырдак башны бут колбонно оны кытыры бараһаник бит салгы бара турар. Отон биһиги акция бутын эсөтөгөл санатыкка биһиги үгәс болбут сахсын сандал сас кен акциялах бут беснан ан ден биһиги бара бекке билебит. Оны хоттон биһиги үстте ытаммыт бу жоңгы сергага көмөлөһөн бу дөрүбетигер хатчакта хого көмөлөһөммүт манны курдук үтүе ханалыны акцията эметерилен манна биһиги республика лохтоктор бары мөхтөктө кытты буттыра. Себ ол курдук билен турар бу акцияга көрөчүлөрүн турар биһиги самай надыен сылжар жоннорго туттар буппут. Ол курдук былырын сертификат Максиму, чтобы у него все было хорошо, здоровья ему желаем, и обязательно мы ему купим экзоскелет, и когда Максим станет на ноги, пускай приходит к нам в студию, и мы обязательно с ним здесь пообщаемся, проведем большую экскурсию, познакомим с нашими ведущими. Иетин катары быга сибәскә төрпеннән тахсабыт, кеннәр ус ярага баллар Ксения Семеновна. Үтөке хәнән? Ага, телевизоргын китчәдә тез она арыйдаганы дейттек. О, телефоны баһалыста сылгытын сорокутын сеттигит то ден баһалыстаны кепсәңгә битергә. Радиогын телевизоргын баһаста китчәтти. Ага, дараба. Телевизоргын тыгын арарын кебис. Seni söylüyorsun da? İşte Aha, televizorgun kaçattın diye. Aha, şey. Değiller bolla, bahalısta Maksim bu bilgin durobiyete haydağı, onunla bu köme harçı sılgı horukka töhet iyiydi. Aha, bir yolu kamakta bu dinçe de bir iki egzar alıp tutugat. Bir iki egzar alamadım. Ben oğlum, конечно, ola kantuhala. Beyte ahır, beyte tuttar. Beyte cihum yerge kömüle her başını tuttar bolla ol hittene. Конечно, inek tugat bu elbet. Aha, çöydü. Aha, apar tuh iti kini kita hajar aparata tuh ten atta hade. Kini aparata egzar. Aha. Maksim onun bete tuttar kamar kirer taksar bolla jeytin di bilgen tuğdan jarektan ari Maksim. Maksim ka bilgen hamı jarektak görürü. Bilgen bete idikka. Jara Maksim. Ja Maksim. Максим, привет. Алло, да, здравствуйте. Ага. Как здоровье, Максим? Еще. Еще и gün. Матевит. Максим, где не кто был на ханы? Мен планом бэм или журналистика, или программист.
Каяндағыны осколаган бүтерен бараңын тустақ үйері қалан баран бихияқа келер биге әйгін үйері көті көрсек бүт. Уаққан мақтауын выкасақаға ағад дәйеқа. Улахан мақталы еқан мен Максим, оныттан бұл ән білеген сылғын сұрықын сеті әргеттен бейін аға үйері бет, еқа сүдағаны дұробияны оны сетихіні бағара бұд. Спасибо. Се, оныттан Максим Ксения Семеновна көрсеқа дері дейбіт. Жа онна білеген оттан бұл аспыт аяр жыл бұтығар сана көйе бері тақсан әлбәқ Джон Серге әме көтін сөрін тұппыты онна сұрық берені оттан қарақ улақ оларын көрбітем. Кіржігі дағаны күстек саналы Джон баллары біттен бейге бары дағаны кен тұттағына бұппыт, онуға білем қаз бидді көрәтші бәйеті көмілігір саналы қата. Онуға Никифор Анисимов тұғынан берені Джон Серге олғын Серген онна соғы мақтайы көрбіті. Оннатын бұл Никифорға білен тұрар бәйтін көметін оңырон бағалағы жонлар бәйлерін саналарын білдер біттері. Ол күрді кенеқі. Футболистер ден bir de dulaqtara futboldan jarıqtanar olаттар semedde bollar bəylərin kömələrin oңороннор bu bihigi giroy butun olğun jallabıttıra. Onun Nikita Nisimov bu tuğunan birini bu taraftan görüyor. Ayaktay. Ayak. Asıl oldu. Anten en örakana. Şamil çağırdı tabi. Havada gamam. Naha var. Ano kat olin tawastabın emi eyni jarga kurakta judum. Kolabra cıbaksa. Bilgin bihigi girobit Nikifar Anisimov kürektehe hıccar. Soçu korakka, onun kendiler bu hasbiyaske bihiyaka trenerin kıta taksıqtıra, Nikifar onu kendi trenera Vasilij Andreevich Alyonov'ten taksallar. Bahalısta, kolbuğu tütök ehenen, ehiyaka tökün bulu. Ehiller de çökedik. Ehiller aha, sögünler. Oo, toğa çöyberde. Oluk zaman sayın tiyen kelli bitti. Nikifar, Vasilij Andreevich Assetogol ağırda, onu tanıcaq қай жабыты, соқ күректе хитер жабыты Сочиға бағалыста кәпсек қыра? Bize чемпионат России жабыт. Сочиға. Сочи коракка. Аланда тоқу күректейді үшіге олақ. Барам Aha, ece Soçi'ga bu kötü heratta? Bihi Soçi'ga bu уже октябрь кетегер калбиппет. Онна өйін жевтегер көтөбүт. Күрөктейбит. Бола турар өсөданы бителик. Акайрын спортсменнер аттан хичилияктык кытта жаллар ол тугунан өсө сонун таккага яһанын. Аны кәтәһәбит җибәрүләр ханын булдын җакка. Никифар, sana köhe biriki uhulubukun kenditten ayın olakar toğamet olari bolla da. Hatta olay bu kuduk. Jarkan jalan. Jarkan jalan. Jarkan esa köhünde. Hacı onun için futbolundan jarkan açılı kömülüs bitter diyen barıta Vasilij Andreevich bahasta onu tuğunan. Это был вообще сана көһе передачаттан деп кахатта. Бу жонайга ханата кратык улар енерере көстө. Олура ден белетекин барабын. Тойтакка адаптивный спорт ден барын бу эмбелтак жоннор спорттан жарыктанан үздүк стилерге тиеллерин бугурдатаннар Никифор холобора бул бидойлактар уже көрөм билер боланнар. О бие Күрөктейге барар бытыгар көмөн ададен көдөспүк бүтүгө разы көктөктүк эпеттеннер көмөлөспүктөрө оларгар бет Никифор бете этекинне камактанарын дера мактанем эте корколор багалаштыкта биде гулахат бар улахан мактал ванна Mağın direktörüger. Elbiri mağın. Elbiri mağın direktörüger olağan maqta.
Вообще, bu kuraqteyiga behi kalen olur butten bu John Edge kömetne kalen olur. Ulahanın ara barıta. Toy takka bilgin ötügerken kendine bu otururlar. Olihin почти что bu John sponsorlar kömelerinin kalen olur. Tekin bara bunu etekten hep tekimin kimin. Çukurdu otan. Can evle bilgin bihi mandık biremem kılgısıp sendiriş onun hep kedirgir ondan Nikifar bihi oldu sürdübüt onna ayın körembüt mandık saman sayın tiyengin kurakta hacer gittan onna ayakı sürdük sitihleri onu yürülük sonunda egitten ketehebit. Allah kıyı kötülük keler. Мақтанады күні қалаптар білігінше бігеге қылғас тоқтығылға барабыт, ол кеннеттен бігеге телевиденияға үлелер, қамныр, жаммутугар, тын маннык көрәтшілер бит, қарақтарын далыгар бұл маннык күрдік, улахан, үрдік, нағарадалары тұттары бұтын сағылық бұтынан бігеден бергі олар бітерді. Өсі төгіліде кейханан күнді көрәчілер бит, бастатан тұран бігеге бары көрәчілер бітен, онна коллегалар бұттын, саға телевидениетін түрәуі күніден істеңлек әғардалі бит. Оны білден тұра... Телевидение бар боллағына, көрәтші бар боллағына бігеге телевидение үлелер қамныр, онын күнді көрәтшілер бітері хеқа бігеге мақтал бұтмың росуақ. Бігеге көрәтшілер бітін хач өдік сөбелейлер амалығылар, өйен кәрден берелілер, қаз бидді береге көқтеқтік күтталылар, ұйытыларға құридулар, онна бәлері дағына ұйыты берен сөпті құридыралалар. Жа онна білеген беребет бігеге самай өріләқ түгене чугахатар чугахан хер, жа ол күрді бігеге студия бұтығар өрі көті ұңғырабыт. Білген оттан бігеге телевидение білен тұрар өләхет жонтон, кенелер айар құттарыттан, кенелер сыраларын берен тұран күністері түйіндері өләләхінерден тақсар, онын бүгін бігеге манны жоны белетек. Бітон уаққа бастан тұран бігеге студияға ұңырабыз, Саха Республикатын инновацияға, цифровой сайдыға, онна телекоммуникацияға министрі Анатолий Склонович Семенова Хауста. Анатолий Склонович, сен ағын ұңырабыз. Итінде тақсыр, один? Анатолий Склонович, как вы смотрите будущее якутского телевидения? НВК СХ всех телезрителей с Днем якутского телевидения. Действительно, сегодня замечательная дата. 57 лет назад в эфир вышло якутское телевидение. Хочется поблагодарить всех работников НВК СХ прошлых лет, кто отдал свою жизнь, свою творчество на развитие якутского телевидения. Потому что без истории нет будущего, поэтому краткий экскурс. А что касается будущего, ну, будущее за интернетом. То, что сегодня в Play Market, в App Store вышло приложение НВК СХ, до этого радио ТТИМ. Сегодня можно смотреть
НВК Саха и Якутию-24, телеканал «Мама» по всему миру. Можно находиться в Канаде, в Бразилии, в Китае, да где угодно и смотреть наш местный якутский контент. Как мы ловим рыбу, как мы косим сено, как мы программируем и как мы снимаем якутские фильмы. Поэтому я считаю, что мир стал доступным, и вот творчество НВК Саха, творчество ваших коллективов, ваши сериалы, ваши передачи должны видеть по всему миру, как телеканалы HBO, BBC, Netflix. Я считаю, что в этом плане НВК Саха делает правильные шаги. То есть будущее у НВК Саха, я смотрю, уверенно. Антон Николаевич, спасибо. И мы приступаем к самому волнительному моменту нашего эфира и награждения нашего работника с Днем телевидения. Вот, пожалуйста. Да, сегодня у меня есть прекрасная возможность вручить отличника телевидения и радиовещания. У нас мы обычно проводим такие мероприятия очно, но так как у нас сейчас режим пандемии, да, мы проводим это в онлайне. Я хотел бы вручить отличника телевидения и радиовещания Ситниковой Мавре Петровне, режиссеру монтажа, которая на самом деле наш коллега, связист, закончила Новосибирский институт связи, начинала работать в Верхнеуральском филиале Саха-Телекома. И вот перешла в Верхнеуральский филиал НВК Саха и стала режиссером монтажа. Сейчас, освоив все тонкости работы на компьютере, на различных программах, сложных программах, которые не нужно применять талант и творчество, стал режиссером монтажа, и действительно эта награда достойна. Давайте поаплодируем Мавре Петровне, отличника, с пожеланиями здоровья, ну и творческих успехов, потому что от монтажа зависит все. Мавра Петровна биһи телевидение битерүләбите олы сыратта, но хаджа көстүбет көстөрбиден кырдык кинелер болалар, бу хас билди бири таналлан таксыта улус бахан сыраттан турар. Мавра Петровна, же телевидениега амбасаха кабилди. Лахан мактал. Бу үрдүк нагараданы ыбыкпыттан олус тен беребин, болбуян туран. Онна бастатан туран күндү коллегаларбын, биргөлелер жоммун, телевидение ветераннарын, бусака телевидение бехенсетте сағынан икитигістенеге ғаддалибін. Салаятчылар бар Олег Олеговичка, Олег Егоровичка, Мария Алексеевнаға, бұ нағараданан білетәвіктер істеңнек мақтанабын. Онна бағарабын Доробияны, үлағатияр үрдік сетігілері жолу. Оттон мен телевидениеға амманнай 96 лаққа телевидение баруғына тылабытым. Онна бұ боларын құрдық. Себе сүләхеті боламын 2 жыл мен тұққа білгіліләбітім. Онтан бұ қорат текі тардығымын келен мен манна келен бастан телефонной станция дем бар еті. Онны үліға келбітім. Онтан сылаңары болан барам еқа демонтажный запистен отдел бар, онны месте бар, онны бияқа келаған до дебітірі. Мы себя бир боллахтаради. Антон Николаевич, спасибо вам большое. Вот за вас тоже поздравляем с Днем якутского телевидения. Это, конечно, тоже связь. Желаем творческих успехов. Мавра Петровна, билген эн коллегаларын еген гадиләтләр аны көрөк калабыз. Я работаю с ней давно. Она очень неравнодушна к нашему вот общему делу. Иногда мы с ней даже спорим, обсуждаем некоторые моменты вот в нашей работе. И я очень рада, что в моей судьбе так случилось, что я работаю именно вот с ней, с профессионалом своего дела. Дорогая Мавра, я так соскучилась по вам. Скорее бы эта пандемия бы закончилась. Вот бы мы с тобой поработали. Вот бы встретились. Вот бы мы оторвались по полной программе. Сколько бы мы с тобой передач сделали. Да, дорогая моя. И я хочу поздравить от имени программы Геван. И Нина Кудрина передала тебе большой привет. И пожелала самые наилучшие свои пожелания. Но самое главное, она сказала, чтобы ты была здорова.
Дорогая Мавра, я сердечно поздравляю тебя с этим знаменательным днем. Вручение тебе звания «Отличник телевидения». Я ценю и уважаю тебя как мастера, понимающего все нюансы телевизионного производства, как человека ответственного, глубоко знающего свое дело. Ты действительно талантливый человек. С тобой легко и комфортно работается. Я хочу пожелать тебе, твоим родным, близким, здоровья. А главное, чтобы ты всегда в течение всей своей долгой жизни ценила свой талант, этот бесценный творческий дар, ценила в себе творчество, которое стало делом всей твоей жизни. Будь счастлива, дорогой мой человек. Дорогая Мавра, для меня была огромной радостью узнать о присвоении тебе звания отличника телевидения. Я считаю, что ты по праву заслужил это почетное звание за свое трудолюбие, за свой профессионализм. От души поздравляю тебя и желаю крепкого здоровья, крепких нервов и крепкого терпения, а также творческого полета. Ты молодец. И, пользуясь моментом, хотелось бы поздравить всех своих коллег с Днем телевидения. Дорогая Мавра, до меня тут дошли слухи, что тебя поздравляют, награждают, вернее, с почетным званием «Отличник телевидения». Ну так вот, солнышко мое, от всего сердца я тебя поздравляю с этим почетным званием. Ты, как никто иной, его заслужил. Мы с тобой отработали очень много лет вместе, и с уверенностью могу сказать, что более ответственного, добросовестного, отзывчивого работника было бы трудно сыскать. Мало того, что мы вместе с тобой очень много лет работали, мы еще очень сильно всегда дружили. Ты не только хороший работник, ты еще отличный друг. Прими мои поздравления от всего моего большого сердца. Любви, здоровья, счастья, благополучия. И дальше неси с гордостью это звание. Всего доброго. Солнце. Декардек долгутулар болды. Эссе төгөл эгарды болун жети курдук эмбен коллегаларгыттан бихиги кел туттар режиссердар бутуттан бедеренерден сүрдө гочугей эгардени туттубут кыжык таганы Мавра Петровна режиссер монтаж кайролорор болбакка кене редактор кытырык тебистеңге үлелеген күннери күнстери олорор кебип болар. Күнет отыр білеген бихиги бұл студияға ыңырық бұтын бағара бұд Саха национальный көрдөрөр ehitинері компания генеральный директоры Олег Олегович Марковы бағалысы. Олег Олегович өте кәхәннен, жауанна бүгін басан тұран телевидение күнінен егін сұқтан ағады бит, жауаннан бүгін үрілі ақсылынлақын, онтан тұта хавалық бағалысы. Туран мен тоқ бар беге телевидение бутын кытта себәстәр беге телевидение бут атагар турарыгар сайдарыгар үлләспет беге ветераннар битен бүгүн үлли хәҗҗәр коллегалар бу исрак биттен бу саха телевидениятын күннән агардаливен Мавра Петровна исрак биттен агардаливен бүгүн агарадатынан онаттан саха телевидениятын күннүгәр беге коллективынан урут оттан сыллата беге көрсән бәйбәтен агардылар ишой багай күммит болачы олардан бүгүн хомойок ихин балганнан себәстән беге хадан мустар кехтут соқ болан беге бу агаз эфирга сыл бастың үләһеттерин наградылырга сананды бут ал курдук беге сылтан сыл үгәс болбудун курдук бастың оператор бастың редактор бастың режиссер ден жанра гадлерев болак бутна булырингаттан беге бу саха телевидениятыгар бәяләрен кылаттырын киллер бит историяга халбут жанр бут атынан наградалары туттарар болуп бут ал курдук булырин бастыгыбытын туттар бут оннан быйыл бу икиспитин туттарар бутын көбүлләр. Тебелеген бастан туран беге ытык кихибит Суруналыз Елена Степановна Миронова бреметин туттырекпыт ким кыйла боларын билекпыт Елена Степановна туганын устыны көрүнө.
Саха телевидениятын историятыгар бир беле солу ихи қалар бұд, Россия культуратын өтөлі хүлейді, СССР телевидениятын она радиотын туйгуна Емельян Ярославский атының премия лауреата Елена Степановна Миронова болар. Кені 1969 лақтаныла телевидение әйгетін олығын арықсызпат арғығаңыз тұбыта. Ағуғын осылартан сағалан литературнай, художественной берейлер сүрін редакторынан үлелән, саха сирен суруячыларын, биллер көстер бир дүйтлақтыр бұтын сырдап бұт, сырдық миссионерин өйтіп бет, өгіз көрәчік ең сәңәрейтін ұлпыт берейлері күн бүгін телевидение көмес пондадығар кечелләқтік қаралласы таллар. Ja, онна bu Елена Степановна Миронова атынан беремені кемаларын білген әлегілі көшін тегендері? Беге самый тыктыр кехбет Елена Степановна Миронова атынан беремені бұлырын бастықы беремені Георгий Белоусов бұта. Онтан бұйыл беге бұл беремені әме жүлдір сөбе жүлдіген баран. Сонымнар ұтачылара Алексей Семеновка Туттарабы талкурдук бегені білген Алексей көрен олар болықта, телевизорынан Алексейге үстірақтан әғарды онына үлағар өсі үрдіктен үрдік сетихілері бағара бұд. Сәп, атчатығы білген Алексейге те туттарық бұд, онтан білген аны техническе көстер бет әме бейеға бүллән тұрар телевидение самай тәбір сүрақтары болалар. Олан техническе әйгеға өлелер бір дәләқтір бітігер әме бастығынан аттамық кейеға бұл Александр Ефимович Дроздов тет бігеме ытык үләхіппет, бетерәмет, біге ытыктыр кехебет атынан премия лоқтынна. Телевидение өлөте олус устук болан техническа өттінен көрүйіні, истейіні, улақан сыраны сылбаны ердер. Ол күрдік кең білейләқ, сатабыллақ сылаятчы бұғытынан 1900 ағуын үс сылтан инженеринен Александр Ефимович Дроздов үліләбіті. Кені саха телевидениетігер, оны радиотігер бұға сибәхе келдеріге үлелеспіті. 1909 сыллардан сағылан саңа цифровой технологиялары келлерен, сайыннаран, саха телевидениетін сайдыдығар сүнкен қылады келлерсібіті. Жауанна бұл Александр Ефимович Дроздов атынан беремені кемалар өтейім қалсын. Александр Ефимович Дроздов атынан беремені бұлырын амбастығытын беге технический дирекция директорын сол биятчы Андрей Крумин ұлбытайып болағына бұйылғы бұл беремені Иосиф Даниловқа тұттарабыд. Белден тұрын беге техниктар бұд, бұл беге көстібет күспік болар. Кенілер бар боландар оттан беге компания бұд, үйнер сайдар күннеті. Оныттан бұл сыл кулун тутарыгар беге манны кықсаллақ беге майгыға бұл пандемия кәлен жевітігер олара балығыне бұд бұл бұтығар белден тұрын беге техниктар бұд бар болан түргенник беге үлебітін оларыта оқсон кенілер ұлыған күйістерін, сырыларын келдеренлер беге тон тоқтолы оқ үлеләбет бит. Оннаттан бұл Иосиф Данилов олық күйіске үлелән бұл бәйтін коллективін ехеттен кеніне бәлетен чорбадан тахардылар. Онан Иосифка естірақтен мақталына ағарды. Көстібет көз білген дүлелі жарғылы хинче кәлбеті. Онтан жауанна беге қарақпыт, әйге көрергі барыта оператордықтан тұтылықта. Қаноқа оператордықтан бір бастығынан жа бірін кематтанырын білеқпет. Ол күрдің беге метіктір оператор бұд Сергей Курбанович Таюрскай атынан бір емеліқтен бұтам. Биллен турар телевидение löte телеоператордан бұхатчы тұтылықтақ. Кені қырағы қарағынан көрәтчі бола турар тәрәхіне субы барды көрер, естер, ылынар. Bir onluk ұраты бошырдақ, кен көрүйләқ, профессионал телеоператорынан телевидение она радио тойгуна Сергей Курбанович Таюрскай болар. Кені саха телевидение тығар 1970 сылларға кәлбіті. Онтаныла қарызда сире қалбарибаққа, үлетігер үтіе собастақтық, бірнеләқтік, өркем ұстата үлеләбіті. Сергей Курбанович саха сирен онна промышленна сайдыдың көрдірер, білігінерер берейлер ұстан үйетейтен қаллар бұта. Же ол күрдік Сергей Курбанович Таюрскай атынан беремені жекем аларевдей атын істиян. Сергей Курбанович Таюрскай атынан беремені бұйыл беге Александр Слепцовқа тұттарабыд. Ол күрдік Александр Слепцов беге бір самайттан тұтақ оператор бұд. Білден тұрын беге көрәшілер біт
кырбатах булуктурун сап кинене билбатах булуктурун сап оларан биһиги тохпар үгүс тахсат берилер битен бу Александр устан таңан тахарар ол курдук биһиги кинене того сөбүлүбүдү кини боллагана тохтан даганы куттамат ханнык даганы өлөттөн куттамат тымны болдун сылас болдун ден хепте хан төһөдөрак болдун кини төһөнөн рак кинни ытаган очунан кини йөрөр онна астынар ол курдук бу олох аяк конуктагата олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигини кытта кини ме улус ырахан аянга атынан табанан моторунан аяннан шөй багай бу берилери устан келле оннан бу Саша Егин бу коллективын бейта талан бу Сергей Курбанович Юрской атынан премияга Егин атып Александр Агарда Олус иши. Александр ехосты түгіл әғарды. Бағалысты жа кылгын этен кепсін. Бастан туран бу коллегалар бын, редактордары, режиссерлары билгелер таянга албакты хәҗи жоннар бу нәгъдәлибин бу телевидение күндән. Онна чолан бу оператордары, бу Витя Руковишников, Горохов, Батый бу камера кеннер саатрандар. Үле хамнас бала. Байсы не видел фронта дихап. Оператор бәйта скромный булар. Әлбәттә сәгатен тавык. Төбәдән үләдир. Кундук. Онда күндү сакасырын олоктоктурун. Сакатыллар жону баргытын исракта нәгъдәлибит. Бар булангы би барбыт, бию дәлибит. Ол кундук барга мактау. Макталабыт Александр Гыжак аягы хәҗәгә олысы шугай. Җонна билеген алыгылыгы баһалысты билеп сыгырыбыт туганын түргәндә гәтен кебекка. Ага, то дагаяк тулнан әттәхкән бигәттән бүгүн телевизор бутын көрәр җоннар, биһи канал бутын көрәр җоннар бүгүн кануннарынан тохтарның көрбик булыктахыт, окурдык биһиге НВК саха саңа приложение тахардыбыт, Android-ка дагана. Бу хагас эфирге программа передачалары болбакка та биһиге манна тута сурук үдә хатын сөп болла. Аны таханан бу мобильный репортер дигән манна килләр дибит, бу мобильный репортерга һиге тугара интернет түгәнгә интернет биһиге мактанабыт. QR коды сибиде тарихка билеген харска бите телепеметер төһәрәк суакка ванда бу QR кодынан билеген дә сыгырыбытын таланлыга. Ханнады булдун эге бу сыгырыны хаҗәдә тактына бихе крамытыгы биргә булып. Мактанабыт Александр Александр Сөтөгелеген сирах биттен нагырдылыбыт дәкердек Александр Куртуганы бихел багат яхпыт өссәгәп сехпе саңа күн бирге олык сужа доңрып. Хаяндан. Саша Ретугынан Александр Ретугынан. Олык хаянда кене оны кене туганы кеп сехтәхпит. Дә билеген бихеха бу телевидение мен олык бар дигән кирдек әлбәт ки хәтер аноха рыгыттарга ме солу телер, онон бир онлук жонта биддестире Розалина Файрушина Сахамин бигене гадили келлер, онон келлер раларын тәйектерен стехин. Баһасы сына көрсөбит, тыспыттыгын хастабакка турамбыт. Көрсөбит. Итек әһәннән җаванна кырҗык үрдел кыйлактара болаларын быгытынан бүген бигә раларын тәйектермен.
bolun sonulmutun birge dengellestin. Öteki hende de otur, kırsaka geri.